Inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku wundi kuri The Pop Live TV, tubanje kubasuhuza cyane tubifuriza amahoro y'Imana, tukubwira ngo wowe wamaze gukora subscribe turagushimira cyane, nawe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu, Imana iguhe umugisha kudushyigikira. Turabibutsa kandi gukora subscribe kugira ngo uyu muryango wa The Pop Live urusheho gukomeza kwaguka, kandi nawe utarayikora n'ukuri turakukangurira kubikora kugira ngo turusheho kwaguka. Uyu munsi rero turi mu kiganiro cy'umuryango kwiterambere ry'umuryango na gahunda zo kurwanya ubukene. Hari gahunda ya Give Directly, tubibutsa ko yamaze kugaruka mu Rwanda, igiye kongera gutangira. Umushinga urwanya ubukene Give Directly ugiye guha abanyarwanda miliyari zisaga 218 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya ni amakuru dukesha Kigali Today. U Rwanda na Give Directly uyu munsi basinyanye amasezerano y'imyaka 5 agamije kwihutisha gahunda zo kurwanya ubukene, Poverty Acceleration Co-Financing Basket Fund Framework Agreement. Ayo masezerano niko yiswe. Aya masezerano rero agamije gukura abaturage mu gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye tw'igihugu mu bukene. Give Directly ni umuryango mpuzamahanga utari uwa leta, NGO, non-governmental organization, ufasha imiryango ikennye mu Rwanda binyuze muri gahunda yo kubaha amafaranga mu buryo butaziguye, ibyo bita cash transfers, kugira ngo babashe kwiteza imbere. Ubufatanye muri iyo myaka 5 y'amasezerano, ubu bufatanye kandi muri iyi myaka 5 buzarushaho gushyira mu bikorwa bigamije gufasha abaturage kwivana mu bukene binyuze muri gahunda zitandukanye kirwa mu bikorwa ku rwego rw'uturere no muri gahunda zo kuzamura imibereho myiza y'abaturage hifashishijwe inkunga y'amafaranga bahabwa mu buryo butaziguye, ayo bita cash based graduation. Aya masezerano kandi ahuriweho n'impande zombi afite intego yo gukusanya arenga miliyari 150 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 5 mu ntumbero yo kugabanya ubukene ku kigero cya 25% mu turere dutandukanye tw'igihugu. Mu turere dutandukanye tw'igihugu dufite umubare munini w'abaturage bakennye kurusha utundi. Bijyanye na gahunda ya kabiri y'igihugu y'iterambere NST2, kuva mu mwaka wa 2016 Give Directly imaze gutanga inkunga isaga miliyari 63 z'amafaranga y'u Rwanda ku ngo zisaga 147 mu turere 17 tw'u Rwanda. Bafatanyije na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Nyakubahwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, uyu muryango uha abaturage amafaranga binyuze kuri telefone, mobile money, badaciye mu zindi nzira, kugira ngo abayahawe babashe kuyakoresha mu mishinga y'iterambere no kugura amatungo, ubucuruzi cyangwa se kuvugurura amazu batuyemo. Uyu mushinga wa Give Directly kandi ufatanya na leta y'u Rwanda mu rwego rwo gukura abaturage mu bukene bukabije, by'umwihariko mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2016 rero abagera kuri 98% byahawe inkunga bayishoye mu mishinga itandukanye ifatika ibyara inyungu ndetse bafasha kwikura mu bukene, aho intego nyamukuru ari ugufasha imiryango ikennye kwikura mu bukene no kwiteza imbere. Turagushimiye wafashe umwanya wo gukurikira amakuru yacu tubagezaho, twabagezagaho amakuru ku kiganiro kijyanye no guteza imbere no gukura abaturage mu bukene binyuze mu mushinga wa Give Directly, aho uyu mushinga wasinyanye amasezerano na leta y'u Rwanda ugiye guha abanyarwanda asaga miliyari 218 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abafashe kwikura mu bukene. Murakoze mwebwe mwari mudukurikiye rero, mwibuke gukora subscribe kugira ngo umuryango wa The Pop Live TV urusheho gutera imbere. Murakoze.